работников леса. Этот праздник прекрасный повод напомнить людям, что лес – наше общее богатство, которое мы должны беречь. Собabızның güzel урманнары емге күміліп тұра Ирактан. Яқтан уран себеп қияш шыға, иртелерін бізде шул яқтан. Саба урманы, да, her bir kvadratный метрында біздің урманчыбыз матур иттеріп кенә унышлы эшләп тора. Шундан инде безнең киләчәктә дә бу унышларыбыз Саба урманыбызда да, Татарстанда киләчәктә дә булыр дип ышанып калам. Әлбәттә инде сегодня вот хотелось бы сказать в преддверии нашего праздника профессионального огромные слова благодарности нашему Раису Республики Татарстан Рустаму Галеевичу Минниханову за беспрецедентную поддержку нашей лесной отрасли многие-многие годы, которые мы ощущаем, и, надеюсь, будет впредь и так. Ни в одном регионе нет такого внимания лесной отрасли, как в Республике Татарстан. Siz biz vazifamızda nendegine tabiat şartları olsun, nendegine zakonlar çıkmasın. Siz özünüzün tüpüşünüzde tırışıp işleysiz. Hem de neticelerin bizden Taş Ministrimiz etip gitti. Dürüstten de zakonlar yüzüne göre bir ağır olsa da ellikige bizden ülkenlerimiz nişi gitip üretken şulay etip işlep barasız. Hem de yangalıklığa ımtılıp yangalıkını kirtesiz тоже. Kileşekte sizge oğuşlar, sizge kırışta selametlik, bulanı ilgilen görege. Bilganingizcha bizning rayon Saba rayoni ul endi o'rmon xo'jaligi өлкәсендә bizga o'rmon ishlarining boshqarmasi bo'lib tura. Ham endi bu bizga respublikaga qo'shimcha o'rmonchilik өлкәсендә praktik yoqdan dag'in, fanniy yoqdan dag'in zo'r darajalarga erishgan, zo'r natijalarga erishgan donliqli kishilar bergan yo'q. Ham mana bugundagi mana siz ularning ishlarini дальше продолжать etib, bugungi kunda da shunday natijalar etib ishlab kelasiz. Bugun Rossiyada Sovetlar Soyuzidaligini aytırga kerak ham Yevropada Nurg'ani Minhaj o'zining intensiv siyraklab ketuvlari bilan bizni dong'a qo'ydi, bizni ko'rsata oldi. Bu büyük zo'r shaxs, ya'ni Yevropa bu metodga yomog'ini kirib bora. Mana kishining Kirem fikir yurtuğu, oluluğu şunun bilen beylene. Yokka tuguldur, uz vaktinde ana bizim devletimiz, devletimizin fen hem teknik ülkesindeki laureatı da bilgiledi. Şimdi uzun merhamiydi o vakitte Nurg'ani Minhaj giren iz kaldırıldı. Bugün bu işini siz devam ederseniz, bir yakışıklara borçayın sizde sözde yok. Урманчы, профессиональный Саба муниципальный районының башлығы Раис Нурғалиевич Минниханов бик зор поддержка біз барыбыз да туябыз. Лесхозлар, лесничестволар гына түгел.
Аграрный университет, шулай ук урман хуҗалык һәм экология факультеты республиканың рәисе Рөстәм Нургалиевич Миннехановтан дагы. Бигрәк тә әйтәсе килә бизу рәхмәтләрне буны безнең өчен кайгыртып, безнең өчен эшләгәннәр өчен үзебезнең хөкүмәтебез, республика рәисен Рөстәм Нургалиевич Миннехановны, безнең министерствобызны Равил Ефремовичны, безнең район башлыгын Рәис Нургалиевичны һәм барлык килгән шушында безне поддержать иткән кунакларны, дусларны бөтенесен дә урманчылар көне белән. Рәхмәт. Dilek yüzde ona,